jannah Ibnu Sina. Imam Bukhari, Imam Tirmizi yang rawi hadis Nabi Sayyidina, letaklah ilm ulama sufi, Syekh Naqsyabandi yang mensahaja. Menancit ahli lambi dengan donya, lembuh umpama Syekh Khawarizmi yang jita ahli matematika. Agama yang sah katinggai nama, Islam di sinan ka Tuhan pina, kuasa Allah hana so sangka. Mantang tinggai bangunan megah, masjid luar daya Tuhan, sebagai saksi bukti sejarah agama Allah di Sinan Jaya. Lam hati beek meriwang, mua Islam lagi pun mula, umat dumbe jebehkan wayang, urang pis jarang akhirat donya, tenang tahu dep ngan hukum Tuhan, nang roteh aman ji oh bala, hai syedara lon yang saboh iman, bedah beri jang pedang agama.